تفضلوا وبسم الله الرحمن الرحيم. بحضوركم مساء تفضلوا كلهم جنب لوحده. كل فنان يتفضل جنب لوحده مشكور. Ben Raif Kasım, Iraklıyım, Musul'dan geldim. Zaten ben burada yaşıyorum, 4 sene buradayım. Resim atölyesi var bende. Burada müdür yardımcıda çalışıyorum. Sergimiz de açıldı bir gün, açılmaya günü. İnşallah 2 günü sürecek. Hamdolsun güzel bir ülkeler, ressamlar da geldi. En az bir 15 ülkeye geldiler. Yani daha Araplar daha büyük, yani mesela Ürdün, Fas, Suudi Arabistan, Küveyt, Mısır'dan geldiler. Irak daha en çok da Irak geldiler ve bütün ülkelerimiz hamdolsun burada güzel bir hayat yaşıyoruz. Neden? Çünkü hepimiz ressamlar, hepimiz ihsaslı çalışıyoruz. İnşallah bu sergiler devam edecek. Yüzde yaklaşıyor 120 tuval. Burada kişiler, yani ressamlar geldiler, 55-60 ressam geldi. Tuvallar 120 var ama ressamlar geldiler 55-60 var. Bugün açıldılar, İnşallah yarın da devam edeceğiz. 3. günü yani öğleden sonra inşallah bitecek. Navê min Dilbaz Beraziye ji bajarê Serêkaniyê me em hatine vê Me'rada a Duwalî li İstanbulê û ez li Gazî Eyntabê rûdinim. Ji çûkiya xwe de ez biçûk bûm min resîm dest pê dikir, yani di mektebê de dikaribê wexta ku me re xwenaz dike zarok iş resimînin min jî wek zaroka vê talê me re mezin dibe em bên hewesê me re jî me re mezin dibe û mijûlo xwe nas kir ez biçûkiya xwe de di nav resmiyê de bûm û hêdî em rabûn ketin nav bên karê hunerî me sergî jî çêkirin. Sergiya min ê dehane li vê İstanbulê cara ewle bes sergiya min ê dehane. 4 sergiyê min li Tirkiye hene, 6 li Sûriye ne. Ev ya İstanbulê a yekemîn e. Yani tu karibê resîm çuqa ser êşê însan abe tişkî dengê feqîrekî be, yekî mezlûm be, insaniyet berî her tiştî em ser vî hawî dixebitim yani. Belê ji bo ku êş û kulê insana derkevine meydanê kesek tune û nabîne ama em ê bi rengê şîwekarî em ê bînin berçav bêtir dubare dibe. Tê xuyakirin kamik
مش حق انسانlığı da من موجدان خورحت کری آنه کر گلو مچ چه کریه جبر في هاوي امي جوك هر هنرمنده کی امي کاری خواب کن هر هنرمنده کی نه دست به کار رسمی بک هیویا من خود ایشی ویراس بک کار به ایشکی انسانی درخه لکه در یکی مظلوم هبه دستک بده وی د کار خوی هنری ده ظلم اگل کرب به دجی ظالم کار کی بک اما گر فرچا خو بویا خوی رسمی یعنی